I pozdrav ljudi. Tako da nastavljamo sa Sniper Elite trojko. Tako da prethodno bili smo gore da ubijamo onog Šabana i da skinemo snajperom onog ovdje. Da bismo uzeli onaj papir. Tako da nastavljamo. Ovaj se popao gore. Ne, ovdje jedan ima ovdje, a? Tu je brete, sad ću da mu jebe mater. Aha, tu si so. Pičko jedna. Opa. Ima jedan tamo da mu jebe, da skinem. Ostao sam bez metkova, jaoj brate. Eno ga ide vamo. Da, mogu da se ja sakrim da mu dođemo odavde idemo. Jebem matera, samo da me on ne vidi. Evo priđem sljedeći. Tako me neko ne vidi. Što ima gore 100%. Ajde. Yeah, bitch. Nema. Idemo da se prošunjamo tamo. Joj, brate, nema valja da ima jedan gore. Da se ne zajebem ja, da me oni ne vidi. To se sve bojim. Eno ga jedan tamo. Eno ga jedan ovdje. Ide gore, on 100%. Evo ovo neko... To su kao mine neke. Mine, tako mi liči na minu. Minu bomb. Oho, to yeah, baby. Okej. Dobro. Smo uzeli taj papir što treba. Idemo da koknemo ovog ovdje. Poslije idemo dalje. Kuku. Malo je falilo. Dobro, okej. Idemo mi tamo. Moram da ih se rešim. Šta su ovo? Mrtvi vojnici izgleda. Mrtvi ljudi. Jeste mrtvi vojnici? Fuck, mazi ga gdje si, tu mora zaneš i da gledaš šta bečiš, šta se bečiš, šta bolješ u mene. Baš tu bolje u mene jebomu majku. Nanu? A ti? Da ist der! Fuck. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Što je? Aj jebi ga zajebano bre. Zajebano. Ima ovdje još jedan. Sad ću da mu jebim kill. Geht wieder an die Arbeit! Šta bi? Kurvo jedna. Yeah. Okej. Sad moram da se pazim ovdje žestoko. Da nema nekog... I can squeeze through there if I crawl. Da se provučem ovdje, a? Okej. Dobro. Samo da vidim da nema ovdje neko, tačno sam znao, ima. Sad ću da ti ja smirnem.
I should move dead bodies out of the way. Ugla. Space. Ok. Ima još jedan ovo. Tamo je mislim. To. Ok. Idemo dalje. Gdje si sisao? Gdje si sine? Dođi kod tate, dođi tata da te ljubi. Dođi kod tatice, tata da te poljubi. No, da pazimo ovdje. Ok. Idemo dalje. Sad, ja mislim da će ovdje da dođu, ako se sjećam kad sam gledao Red Breada, I većina should zna think tu about Kingera using some traps in case of an ambush. Red Bread. Ovdje će da dođu mamu jebenu. Što je zajebano, ajde mogu da ga cepim. Stanno sparando addosso! Avete visto qualcosa? Jebi ga. Kako su me vidjeli, joj mamu vam. Jo, motherfucker! Srce se. Povučešla sam klic. Pocepao sam mi po... fuck. Može treba da bude miran. Da, bre. Što je zajebano. Da vidiš? Ja mislim sad će tu double. Daj bre, jedi govor. Jebem li vam mater. Samo da pazim da ga... Da me ne vidi, da ga ne šalim. Mi hanno colpito! Šta bi? Ih, trojica ih. Au. Mi stanno sparando addosso! I'm low on ammunition. Odakle? Još jedan. Au, fuck. Još jedan je bio. Pokoj tu. Za malo da mi jebe mater. Ali sad će njemu. Da. Jeste braćala. Sad ću ja tebi da ti jebem. Fuck. Šta bi? Što lago je bre jebati? Nešto FPS. Mi pao. Okej. Sam uzeo. Okej. È scomparso! Eccolo! Un intrudere! A dai, brate io questo. Mi stanno sparando addosso! Dai, ne, È scomparso! crkni bre. Joj, brate, nekada tu ubiju sve. Qui! Morat ćemo sviniti zbog ovoga, ali moram ja to organizirati. Moram ja to
Lepše malo. Mi hanno A colpito! daj, brate. I'm low on ammunition. Da ću da sad uspio. Abbiamo Neka chiuso in nek un mi bio. Stvarno, brate, izvinite zbog ovoga, ali... Ja moram to lepo da odradim na komentalač jurim tamo. Jebote. A još 1 minut. Tako da morat ću izgleda ovdje da... Čekaj da pokušam da ih sredim ove. Mi hanno colpito! Okej. Lui arriva! Sparando addosso! I'm low on ammunition. L'abbiamo chiuso in un angolo! O, tako... ne mogu. Čih je... Ništa ljudi. Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Odradit ćemo to malo bolje u sljedećoj epizodi, tako da... Čekajte nam koliko smo snimili. Dobro, čim. Tako da, pozdrav ljudi, vidjet ćemo u sljedećoj epizodi. Tako da, čaos!